Munini wa gavana kaunti-inĩ Tharaka Nithi Nyaga Mũisiraeli na arugũrĩte ũbũithia wa barabara ya Gĩcherakia gwĩta Kĩthino wodi-inĩ ya Chiakariga. Kũringana na Kariba Ntereje nĩ atĩ barabara ĩyo gwa kagita nĩ ĩthirĩtwo ĩrĩ mpanga ĩnene kĩrũgendi na kinya kũrĩtia ngũgĩ ciao antu nawe Mũisiraeli na kũnjĩrĩte kũthũka kwa barabara nyingĩ kaunti-inĩ ĩyo kumana na mbura ĩrĩa ĩthirĩtwo ĩkĩoneka kũingĩa Bokatha. Mambura manko bobo maramatinda kieni gya cibitari agacera muthenya kwemthe imambura marankuru kima kuri makurugurwa kuri mona gwikirwa maramuko barabara kuma gacera kakuthimwa nkabwa kithi matongorere to deputy governor wa county Tharaka Nithi Mheshimiwa Nyaga Mũisiraeli okurora barabara wega bura rusuru gakuluka drainage system gigituraga kugwetwa twenja barabara atia me barabara jitu tejiarami na mbura yaura no mwanka barabara kagitaja na tunaingia kufungua barabara. Siasa ya kinya ngabana namba 1 gite kya ngamana gakurekia. Na niyo ndio kwa kuringa nirete gitara ya siasa. Nira kuruta we mbukia kwa ile rugo ndo na gitara kana motomeria unajua Kiswahili sana. MCA wadi ya Chiakariga to Mheshimiwa Kinyoze Ndiema akithiria tayari thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nĩombĩte kwandĩka mbũtũ ya mabitha marankũrũ kibakarĩithagĩria barabara ino ciandeni kwandeni maturani kagitakara ikuthũkanga. Iturandikire road marshals aranjiro kethire kiumba kuingana ibo kethira bakiumba turuthata guturugurira njira ira cietu tukwatanirani na road marshals bara twinabo arokethira tukibahitaji at least umirani turugure njira kenda itia kuingana nonto themo ikuingana ibura njira cietu kuruthata ikuthuka nkuruki ikagitani waku Mheshimiwa Kinyoze Ndiema atheretie ino nĩ barabara ikwanjiria kiri kuri mona gwikirwa mara mtere ino na kogu barabara ira chingi ciothe irithũkangĩte mũno ntere cia Tharaka ikathi na mbere na kurimwa ire ni antu bagaceraka na nyakinjero tinde tugwatanite antu ba Chiakariga kakeiko kagiteka muthomu njoki kuruta ngugi nonto gotie kirumia nakio no tie mtu akwenda kuruma na kwenda ukamata mugongo huu tugwathanira mundu uragathuma muthomu njoki nkamumagira kiongo njira nyinge muno Chiakariga ward nonto no Chiakariga ward ni nene tunenkere ni governor wetu baba gwatanite njara na deputy wake Mũisiraeli obo kuona tugwatanira at least imanto marai maingi muno lakini kira kuona gikai baito baringire nimpi bakugeria burapa gumbo tutethie barabara ira kuringana na Kariba Ntereno yithiritwo iri kirigiria na nkoroki karonda kamoteneka kiri biashara mona ngendo cia Kariba Ntereno barabara ino tuchumburete kwa gitare ninge muno lakini gitare aringa campaign na to promise datu ira aito kuyagira njirani ino na bobuto kona timu to murongo nonto akunte mndengavana naga na barabara yara onjwa taino mantiswa parauga mugome tiuta gwira daino bwa bimedo nonto daino kumande yombwa orita kitone mndenya kinjeru kagacera gatutakiona na twitiria barabara no yetu ikenderea bwega na mantu bakamesa wa sendem bwega na mrungu utethie gwatania na ngabana waku urete kuma ukibitare mwanka ukinya era yumete aceraka yenda meuka ere mwanka muruma tigwa guti ngona mbura yurire agwana batiri ya cukuru ire na ndariro ya karwara gagitaga kitheri nyono amuronda na eteya wegwenda agatwekera mara kuma ukibitare mwanka akathia kauma njirani agacera akayenda meta ya kandombe ogu nkona turutherete ogu ni gikeno giakwa no turwana tane mbura rariku ikithina kitheri atwarumararia bakurikia kuruguria barabara ino kaguru mboya barathi mwanka wadini ya Mukothi makuruguria barabara kuma Mukothi makothi mwanka boga ciongo nkiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka